Slovenija osuđuje što se danas dešava. Mi vidimo da Gaza postala je kao morište svih civilnih žrtava, djeca, majke, žene, nema humanitarne podrške, dovoljno barem, postoje velika kriza sa lijekovima, sa hranom. Dakle, to što se dešava u Gazi danas je naravno velika nepravda humanitarnog međunarodnog prava. I mi smo Izrael često pozvali neka nađemo neki zajednički dogovor, zvanično mi pozivamo k premirju. Premirje je važno danas za zaštitu građana, civilista, za humanitarnu pomoć i naravno da razgovaramo o pitanju ozbiljno dvijeh država, priznanju Palestine. U svijetu bezbednosti, u Ujedinjenim nacijama imamo novu raspravu oko rezolucije koje su predložile nestalne članice i Slovenija i nadam se da će ova rezolucija dobiti značajnu podršku koja prvo poziva ka premirju. U politiki nikad ne možeš reći nije moguće, jer trebamo da radimo. I trebamo da radimo zbog građana i prekid je jako važan danas. Zbog toga i Slovenija je prošli tjedan sa predsjednikom vlade i ja sa ministrima razgovarala ako neće biti dogovora i ispustitvi taoca i prekidu, onda trebamo da razgovaramo ozbiljno o priznanju Palestine. Biće to simbolički, ali Slovenija između 3, 4, 5 zemalja koje danas ozbiljno razmišlja u ovom pravcu. Ja bih željela da imamo mirovni nacrt, mirovnu konferenciju na kojoj bi se svi zajedno, i Amerika, i Izrael, svi za jednom stolom dogovorili što je bezbednost sa jedne strane za Izrael i garancije za Palestinu i priznanje palestinske zemlje. Tako da bi svi mogli da žive u miru i bezbednosti. To bi bio idealni scenarij. Ako neće biti ovog scenarija, ako nećemo doći do jasnog mirovnog nacrta, koraka koji dovede do rešenja dveh zemalja ili priznanja Palestine, onda trebamo napraviti možda simbolički potez koji znači samo priznanje sa nekoliko strana zemalja članica Europske unije neće biti dovoljno, ali pogotovo jako važno. Danas kad razgovaramo o Savjetu bezbednosti, mi radimo zajedno sigurno i sa Francuskom i sa Veliku Britaniju i sa svima koji sede za stolom, jer jako je važno da imamo što viši konsens nego je moguće. I konsens znači i mir. I to znači i prekid i znači i dugotrajni mir i bezbednost svih Izraelca i Palestinaca. Zbog toga ja kažem, trebamo tražiti i pokušati naći konsens. Ako to nije moguće, jer ljudi umru svaki dan, to ste mi pitali prije, ja često osjećam da je cijeli svijet pao na testu humanosti. Zbog toga jer toliko žrtava koliko ima danas u Gazi, to je naša i moralna i etička obaveza da nađemo rješenje što brzo je moguće. Pa često kad je rat, ljudi imaju medijsku blokadu, nemamo svih informacija. Jako je važan posao novinara, jako je važno da imamo što više informacija što je moguće i zbog toga kao možda novinarka u prošlosti uvijek kažem novinarima treba da osiguramo neku bezbednost, da rade slobodno, da imaju uvjete za svoj posao i da nema nikakvih ili aretacija ili umorstva novinara, jer to su oni koji nam nekako dostave sve informacije. Zbog toga, naravno, situacija u Gazi danas, tamo je rat, tamo nema dovoljno novinara i novinari su bile žrtve kao i humanitarni radnici koji su u Gazi i to su sve velike žrtve i treba da novinarama osiguravamo mogućnost posla. Ja ću uvijek reći da istorija treba da se sa istorijom bave istoriji. Dakle, ljudi koji su stručnjaci za istoriju. Imamo fakte i ne smemo kao političari da manipulišemo sa faktovima istorije. Jer to je jako opasno i za društvo i za budućnost.
Zbog toga i novinarstvo u ovom kontekstu ima jako značajnu ulogu. Prvo, naravno, čestitke i građanama Bosne i Hercegovine, jer to je istorijski, iskreno istorijski korak da Bosna i Hercegovina počinje pregovore za članstvo u Europskoj uniji. Istorijski kažem jer smo širom otvorili vrata. A sad naravno počinje jedan težak proces reformi. To nije sad ulazak u Europsku uniju neki vide kao konačna destinacija i možda čuje se predaleko, ali treba je svaki korak znači poboljšanje života građana. Sad je naravno na kraju loptica u rukama političara u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo kao Slovenija i kao prijateljska zemlja pomoći što god je moguće. Ja iskreno vjerujem da je danas moment, geostrateški moment, da iskoristimo priliku možda zbog rata, ruskog rata u Ukrajini, zbog Bliskog istoka, zbog geopolitike, da taj moment Europa raširi se, bude jačija zajedno sa Zapadnim Balkanom, danas je tu.